turabasuhuje mwese aho muherereye. Uyu ni umwanya tugiye kubagezaho amakuru arimo avugwa hirya no hino ku isi. Dore ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Muri aya makuru turababwira amakuru yo mu Rwanda, turaza kuhava tujye mu Bufaransa, tuhave twongere tujye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse tujye no muri Syria. Aho hose tuhafite amakuru tugiye kubagezaho. Ntimujye kure rero, mutera agatebe tuze tuyabagezeho. Nyuma yo kukananga, reka tuze tuyarambura. Mu Rwanda turababwira ko Ingabire Marie Immaculée ntiyemeranya n'uburyo feminisme ikorwa mu Rwanda. Umuyobozi w'umuryango uharanira kurwanya ruswa n'akarengane TI Rwanda, Marie Immaculée Ingabire, yatangaje ko hari ibyo abiyita abafeministe mu Rwanda bashyiramo imbaraga bakabirwanira bitari bikwiye, nyamara hari ibindi bakabaye bibandaho. Hashize iminsi ku mbuga nkoranyambaga hacicikana amagambo harimo n'ibitutsi kubemera ko ari abafeministe, bavuga ko baharanira uburenganzira bw'abagore, mu gihe abarwanya iyo myumvire babibona nko guhangana n'abagabo. Umuyobozi wa TI Rwanda Ingabire Marie Immaculée yabwiye One Nation Radio ko we aharanira ko umugore adatsikamirwa n'umugabo, haba mu mitungo cyangwa se ubundi burenganzira bwo mu rugo. Ati feminisme njyewe sinyemera, njyewe mparanira guteza imbere uburinganire. Ni ukuvuga ngo umukobwa cyangwa se umugore wese ntabwo nzamufata nk'inzirakarengane, nawe ashobora kugira amakosa. Icyo rero njyewe nazemera nuko azarengana, ntarenganurwe azize ko ari umugore. Icyo sinzacyemera rwose, habe na rimwe. Ayo ni amagambo ye. Ati icyo sinzacyemera rwose, habe na rimwe. Ati icyo ntazemera nuko umugabo bashakanye bahahana ibintu mu rugo azamurusha uburenganzira mu rugo rwe. Ni itegeko noneho ryarasohotse rivuga ko umutware w'urugo ni umugabo n'umugore. Ubundi arantwara anjyana he? Njyewe se namutwaye? Wenda nsange ndatwarwa n'umusinzi, umusambanyi, nsange se cyangwa n'umujura, uwo ni umutware wantwara njyana hehe se? Umwana arabura amafaranga y'ishuri, ngo se ni umutware? Yahamije kandi ko hari abakobwa babiri bishwe mu bihe byashize bamushengura umutima, ariko n'uburyo abafeministe babyitwayemo byamwongereye ngo agahinda ku mutima. Ati ndebye uko aba bantu bacu bitwara mu kibazo ndababara cyane kurushaho. Icya mbere, wowe mukobwa uciye ubwenge, banza ureke kujya guca urubanza mbere y'umucamanza. Ndakwinginze gira ibindi uburana, birahari rwose. Turacyafite abagore bakubitwa. Reka mbaye ikibazo kidukomereye ntari numva abafeministe bavugaho n'umunsi n'umwe, nirirwa ndwana nacyo njyenyine. Akomeza avuga ati mu bihe byashize aba bagore batandukanye n'abagabo babo, urukiko rugategeka ko ibyo bagomba kujya bahabwa nk'indezo z'abana. Iyo umugabo yangaga kubitanga, bahamagaraga polisi cyangwa se RIB akayitanga ku ngufu, ariko ubu ntibigishoboka. Ati none se ubu abagabo ko banze gutanga indezo, aba bagore bakaba aribo bahangayikanye n'abana bonyine? Ndahamagara abo bafeministe, nimuze dukore ubwo bukangurambaga turengere abo bagore n'abana, naho kujya guca urubanza rukiri mu rukiko, umucamanza ataratangaza icyemezo, uraruca se witwaje iki? Ingingo ya 345 y'itegeko rigenga abantu n'umuryango iteganya ko umubyeyi afite inshingano yo kwita ku mwana we no kumurera. Ushinzwe kurera umwana wemewe n'amategeko nawe afite inshingano zo kwita kuri uwo mwana. Ngayo rero amagambo ya Immaculée, umuyobozi wa Transparency Rwanda,
yatangaje avuga ko rwose ikintu cyitwa feminism uburyo abantu bagitwara we atemeranywa nabo. Ubwo nawe niba utemeranywa nawe ko ibyo amaze gutangaza ni uburenganzira bwawe, ariko ngurwo uruhande rwe ukabibona. Reka tugaruke nyuma y'ukananga tuze tujye no mu makuru yo mu Bufaransa. Aya makuru yo harimo n'akantu gatangaje rwose, ndagusaba ko watega amatwi ukayumva. Mu Bufaransa imitungo ye yose yayiraze komine kuko bahuje izina. Roger Tiberville yasize araza imitungo ye ya miliyoni zisaga 10 z'amayero komine yo mu Bufaransa mu gace ka Normandie, abikora nta kindi agendeyeho uretse kuba bahuje izina gusa. Iyi komine rero yahawe imitungo yitwa Tiberville, ikaba ituwe n'abaturage 1800 gusa mu majyaruguru y'Ubufaransa. Roger Tiberville w'imyaka 91 yapfuye tariki 23 Kanama uyu mwaka. Byaje rero kumenyekana ubuyobozi bwa komine ya Tiberville buhamagawe na noteri wari warasabwe n'uwo musaza kuzatanga iyo mitungo ikandikwa kuri iyo komine. Meya rero wa Tiberville Guy Palis yavuze ko agaciro k'umutungo uwo musaza yabasigiye gakubye 5 ingengo y'imari basanzwe bakoresha mu mwaka wose. Yavuze ko rero bagiye kwifashisha iyo mitungo bubaka ibikorwa remezo by'ingenzi bikenewe. Uwo musaza rero nta hantu na hamwe bigaragara ko yari afitanye isano na komine ya Tiberville uretse kuba bitiranwa gusa. Ntabwo rero yigeze ahaba mu buzima bwe na gato. Biratangaje kuba yarasigiye komine imitungo ye ngo kubera ko bitiranwa gusa, nyamara ushobora gusanga yari afite imiryango ariko akanga kubisigira ubwo butunzi akajya kubusigira komine, nyamara komine itabuze imitungo kubera ko ari imwe mu bigize leta y'Ubufaransa. Reka tugaruke nyuma yo kukananga tuze turambura n'amakuru avugwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwari umaze iminsi yamagana imikorere ya ChatGPT yabonetse yapfuye. Aho ngaho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwitwa Sushir Balaji wahoze akorera ikigo cyitwa OpenAI cyahanze ikoranabuhanga rya ChatGPT yagaragaye yapfuye mu mujyi wa San Francisco muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Balaji, uyu mugabo rero witwa Balaji yapfuye mu mpera uyu mugabo rero witwa Balaji yapfuye mu mpera z'Ugushyingo amaze amezi 3 agaragaje ko ChatGPT ikoresha amakuru menshi y'abanditsi n'ibinyamakuru nta burenganzira bayihaye. Bivuga ko rero yari afite amakuru ahagije yashoboraga gutuma abarega ChatGPT babona ibimenyetso bishinja mu nkiko ku buryo ikigo OpenAI gishinjwa kuba inyuma y'urupfu rwe, nubwo polisi yo yatangaje ko yiyahuye. Balaji yapfuye nyuma y'igihe gito ahagaritse gukorera OpenAI, mu gihe icyo kigo cyatangaje ko kibabajwe n'urupfu rw'uwahoze ari umukozi wacyo. Niba rero atari yamarira nk'ay'ingona simbizi, niba cyarabigizemo uruhare nabyo simbizi, ibyo ngibyo bizagaragazwa n'inzego z'ubutabera. Reka nyuma yo kugananga nanone tugaruka tubagezaho amakuru avugwa uburyo abantu 5 baguye mu bitero byagabwe muri icyo gihugu cy'Ubufaransa. Abantu 5 rero baguye mu bitero bibiri birimo icyagabwe hafi y'inkambi y'agateganyo y'abimukira muri komine ya Rhône Plage iherereye mu majyaruguru y'Ubufaransa. Ni ibitero byagabwe kuri wa 15 Ukuboza 2024 hafi y'iyi nkambi, kandi bigahitana abantu 4 barimo abagabo 2 bari bayicumbitsemo n'abashinzwe umutekano 2, nk'uko umushinjacyaha mu mujyi wa Dunkerque Charlotte Huet yabimenyesheje itangaza makuru.
uyu mushinjacyaha rero yasobanuye ko undi mugabo w'imyaka 29 y'amavuko yiciwe hafi y'inzu ye mu gace ka Wormhout arashwe amasasu menshi cyane. Charlotte yatangaje ko umugabo w'imyaka 22 y'amavuko yiyemereye ko ari we warashe aba bantu maze ahita yishyikiriza polisi. Abashinzwe rero iperereza bavuze ko basanze mu modoka y'ukekwa imbunda nyinshi kandi ngo ntabwo yarasanzwe azwi na polisi. Iron Plage hari inkambi z'agateganyo zitandukanye zicumbikira abimukira. Aka gace rero kari hafi y'umujyi wa Calais n'umuyoboro wa Dove. Inkambi rero nk'izi ziri ku nkombe z'amajyaruguru y'Ubufaransa, zikunze gukoreshwa n'abantu bagerageza kwambuka inyanja berekeza mu Bwongereza. Murumva ko bitoroshye na gatoya. Uyu muntu yamaze abantu, ni inkuru mbi cyane ibabaje hariya mu Bufaransa. Mu kanya gatoya reka tugaruke tubagezeho n'amakuru asoza y'uyu munsi avuga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nanone Amerika rero iri mu biganiro n'inyeshyamba ziherutse gufata ubutegetsi muri Syria. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo kugirana ibiganiro n'umutwe witwaje intwaro wa Hayat Tahrir al-Sham wagize uruhare rukomeye mu guhirika ubutegetsi bwa Perezida Bashar al-Assad wa Syria mu cyumweru gishize. Ibi biganiro rero ahanini bigamije guhuza ibihugu byombi nyuma y'impinduka mu butegetsi bwa Syria. Ibyatangajwe n'umunyamabanga wa leta muri Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Anthony Blinken mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku 15/24 gusa ntiyasobanuye uburyo ibyo biganiro bikorwamo. Blinken ubwo yabazwaga niba Amerika iri kugirana ibiganiro n'umutwe witwaje intwaro wahiritse ubutegetsi bwa Assad, yagize ati yego turi kuvugana na HTC ndetse n'andi mashyaka n'ibiganiro biziguye. HTC ikiri ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse hari n'igihembo cya miliyoni 10 z'amadolari Amerika yemereye umuntu wese watanga amakuru yafatisha umuyobozi wayo Abu Mohamed al-Julan. Ubu Mohamed al-Julan aherutse kugaragaza ko HTC ishaka guhindura isura yayo, ndetse akavuga ko iri gushaka kuzana amahoro mu gihugu. Ngibyo rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika uburyo zirimo kugirana imishyikirano n'inyeshyamba zafashe igihugu cya Syria zikirukana Bashar al-Assad. Bari kugenda rero ibiganiro, nyamara nubwo bagirana ibiganiro umuyobozi w'uyu mutwe akaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashyizeho miliyoni 10 z'amadolari ku muntu wese uzamufata cyangwa se akaranga ahari. Ubwo rero twizere ko imishyikirano barimo kugirana izagira icyo itanga, cyangwa se buri wese yaba uyu mutwe ukagira icyo wemera Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Amerika ikagira icyo ibemerera, bakabihurizamo byose bikarangira uwo mutwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika iwukuye ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba, kubera ko nayo ifite ikibashakaho. Reka rero tubashimire mwebwe mwese mwadukurikiranaga muri hirya no hino. Iyi ni Mactar TV mwari mukurikiye, nge Nshimiyimana Emmanuel. Mukomeze mugubwe neza kandi Imana ikomeze yivange mu byanyu uko bingana kose.